Ewana, Dias mwenyewe wa diaspora mwenyewe. Share, like, comment, subscribe. Kugira ngo tukomeze kubana. Asanteni sana, si ndiyo? Okay. Reka ducunguze uburyo mwete tubanze twikwinjire mu burasirazuba bwo hagati kuri intambara ya Irani na Israeli pamoja na Amerika. Ko nabonye Irani imeze nabi wa. Irani kabisa kwiritayarira. Sha abantu barimo barwana gutya bari mu gisibe ejo bazagisoza. Burabira babyita kurwana ushonje. Kuko abandi muri kurwana babiriwe bari wowe utariye. Sibyo? Nka Irani rero yari yibereye mu gisibo. Sha bantu banjye mbabwije ukuri. Ejo si kuwa gatanu, si bwo baragisoza. Ko barwanaga kuri yabashonje, mbwiza ukuri nawe. Amara Amerika muzirwaza. Amara Israel murirwaza. Nukuri da. Ubwo nukuvuga ngo ubundi guhera kwa gatandatu nibwo uzabona umuriro neza. Bien. Dufite n'andi makuru turi buganireho n'ubundi yoko y'uburyo ki nabwo Irani yakoze amateka atarabaho. Irasa buri kimwe cyose gihumeka cyose kijyanye na gaz, metane, kijyanye na petrol, za Katari, Arabia Saudite, za Yemen, za yebabo we. Ibamereye nabi. Ibamereye nabi. Ku buryo yageze muri Israel ho urumva n'umuriro gusa. Umuriro gusa. So noneho dutangira amakuru twikomereze. None ikintu kibabaje. Kwisi tuzi ko ubwirinzi butabaho burenze kurenza ibindi byose. Ari ubwa Israel. Ariko noneho Irani rimwe yakora ibintu bitarabaho. Irani ibintu iri gukora yo noneho nukubomora n'ubwirinzi bwa Israel. Nta kintu n'iki gito buri gufatisha ubwije ukuri. Natungu nese burasama iki? Irani ifite bombe iri mu ikubita igenda nk'umuserebanya kuriki paka igeze ku butaka bwa Israel. Kandi nta kubwirinzi bwa Israel butageze. Yamena kuyinzu yazimena none uzurambwira ari amagorofa n'abantu barimo ko tuzi n'abantu babaye za Bukavu za Goma barabizi. Miturirwa ibiri kuri ibi bamwe abantu. Abari itegeko ni ihame. Zibazi bamwe abantu. None yibaze hara muri Israel, Tel Aviv. Shaba abantu bari kurwana gutya bashonje. Reka kuwa gatandatu batangire kurya mu gitondo. Ntago mubakira. Ariko kibazo cyabo cya Irani ni kimwe. Nayo tuyigarutseho. Irani ikora ikintu kitari Irani ubundi mufite ikoranabuhanga. Babona na technology bafite bidasanzwe kuko ukuntu mba nababonye. Yes, kurasa barabizi. Bafite n'intwaro zikomeye. Ariko kureba ngo umuntu runaka arahani we dushaka turaje tumukore nuko ejo bundi umusibejo babariye undi unakomeye cyane muri Irani bro. Israel yabariye undi muntu ukomeye cyane muri Irani kugeraho n'umuhungu wa Khamenei ura wasimbuye Khamenei nawe arira akavuga ati ntago bibaho.
icyo Iran rero ibura nubwo bushobozi. Ya abaperesi ntago ari ukuvuga ko batazi kurasa, barabizi pe, bafite n'intwaro, ariko nta tekinoloji bafite. Gusa iyo usomye ibitabo bya kera, iyo usomye ibitabo byanditswe, usanga Isiraheli nibo bantu bonyine Imana yahaye ubwenge burenze ubw'abandi ku isi pe. Icyo cyo ni ihame, ni ibintu bizwi, kuko hari n'ibintu byinshi bakora abandi bantu badashobora, ku buryo nubona Amerika ihaguruka ikavuga ati tugiye gukora iki n'iki, nayo itaba afite n'ibyakunda. Icyo cyo ni ikintu kizwi. Imana yaraje iravuga ati muri Israel icyo nzahakora, bari abantu ntibasanzwe bariya utababona kuri abarani babaho mwana, bara n'abantu badasanzwe udashobora no kubona buri everywhere. Kandi bariya bose abantu bose ubona bayoboye isi bagiye bakomakomeye, hafi ya bose baturuka muri bari abantu ba Isiraheli. Urumva aba ba Putin bawumva nimwo baturuka, nimwo baba baturuka bakajya gukomerera ahandi, ariko niho baturuka, kuko Isiraheli ntabwo yahoze ifite igihugu, nayo yarabirwaniye, buriya yarabivunikiye. So rero kuyibwira ngo Iran ngo wayisiba, ngo wasiba Isiraheli ku ikarita, ntabwo bishoboka. Cyo ni ikidashoboka. Ahubwo kugira ngo wowe Iran usibe Isiraheli yagusiba kuko ikurusha ubwenge. Cyo ni ibintu bizwi. Niba umakanya nawe umbwire niko bimeze. Andika comment umbwira ati hano ho kabisa uribeshye. Ntabwo nibeshye kubera iki? Niyo usomye ibitabo, iyo ushaka kuvuga inkuru ubundi nyirizina urabanza ugasoma ibitabo, usanga nyirizina bari abantu ukuntu Imana pe yabahaye ubushobozi burushujwe abandi mu mitekerereze, bafite mu mutwe doke bitabaho, ku buryo ushobora gusanga tekinoloji itunze isi tekinoloji tuba tubona ingamba z'ubwirinzi, byagenze gutya, bimeze gutya, men 85% ari ibya Isiraheli, ari izana buriya bwenge. Bari abantu bundi urabazi, kiri kutabazi nibwo waba uvuga gutyo, twe turabazi cyane. So rero kuri ya ntambara icyo mbona igiye gukara kuko nka Iran rimwe iravuga ati twebwe noneho tugiye gushyiraho n'ingamba zo kujya twishyuza buri bwato bunyuze muri muhoro wa Hormuz. Buri bwato bunyuzemo tubusoreshe, ubunyuzemo tutabishaka tuburase. Kandi niko bimeze, ntabwo anyuramo ku gitugu, urajya kunyamo bagahita bakurangiza. Aho ku kantu ko barenda kugashobora, baragashoboye. Ariko kuba uturuka muri Iran ugagiye vuga ati njyewe kubera ko nashoboye kurasa Amerika ari yindasa, reka ndase Qatar, ndase Arabia Saudite, ndase Kuwait, ndase wapi. Cyo sinyibashimira, kuko hariya murimo gabira ibihugu bya Arabia Saudite, za Qatar, za Dubai, za Kuwait, barana abantu banyu, nubwo mudahuje imyemerere ariko n'abantu banyu. Aho kugira ngo mugomye mukora ibyo, mwagomye mugahangana n'abandi n'abanetanyaho. Kuko nk'abari abantu sibyo kuba muri kubahora ko byibura Amerika yasize y'ibirindiro, ariko ntago numva ko ari byiza. Oya, nimureke kurasa nk'abasazi, ntacyo ibyo bivuze. Nugenda ukamena sibi nibi muri
Kowete ana biragufasha kubyo ari ubusazi. Wegera ku ntego nk'izo abo muhanganye bari kugeraho, bako bari kugucunga bakaza bakica umwe ubuzizeho bakamuvuna. Je muri ntabwo wabonye inkuru zivuga yuko umuhungu wari Kamanei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran ko nawe yaburashwe ukuguru. Izo ni za target, izo ni za target zidasanzwe. Ariko wowe kubigira wapi? Anyway, asanteni sana. Wowe kora gukazogera gusa tugumye kubana.